جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا اف دمو همی دمن و باش از صالح دمیجر ایرو لگل میوان خواست بروجا سیاسی کردین سوریه گوتو بیج دکم. دمکه دا کو هزن کردین سوریه رولک بر بچاو ده شر ترور ده لیستو وان کاربو هبونا خواه لسر عرده نشان بدن گلک پرس لدور سبرو جوانا سیاسی هبو و بتایبتی ده درباره ورگرتنا پشتگیری سیاسی جعالی امریکا و حتی بری چند روجان که نوینر تایبت امریکا بو سوریه جیمز جفری ده دانشتنه که کنگرس دا او یک رونو زلال کرد. ام سردریه دیگل حسده دکین وکو هفبشه که مد شر دجی داعش بو آرامیا هرمه ما چه اجندای سیاسی دیگل حسده نینن بتنه عمل دوره که دانه والبن کنترولا حسدیه جعالی پریو برنو لشکری و جبر هنده گرکتی کلیه که گنجاو هبه و ام قردارین حسده نه چنکو لکیله که ما شر کرن و او پیشاروجا سیاسی ما بو حسده هیا همان یک بو سوریا. گلو چه تشتی نو دوی آخافتنا جفری ده هیا و ریاکسیونا کردان جیرا چیه؟ جبو رونی کرن و گوتو بیش کرنا وی مجاره از نها بخیراتنا دو میوانان دکم دکتور محمود عباس شیروکار سیاسی که جویلایتا تکساس به مرایه و رزدار خبات شاکر نوینر پیه دل آلمانیا سلاف جبو و هر دوان که خبات و اف آخافتنین جفری چاوا ورگرتن؟ باشه رز سلاف جبوتا و حمید تماشاوانه و میوانته یعنی بگو من تشتکی ننوا جبر دجی امریکا دقلك رایدارین و گوتنه یعنی ام بحسدیره یعنی جبر روجاواره لسر اصلا عسکری لدجی داعشه الكواليسيون دجي داعش ده هفكاريه دكن ده آلي سياسي ده حتى نها تب بروجيه كو دينن بيش تنه ليه بيقو من ابقو تنجي بسياسة امريكا راز الجولا ديتنا من و ندش بربن وهمجي بسياسة مرجي وندش بربن بركو يعني ام كرد الروجابا جي دناوا سوريا كهبقرتي ده دناف سينور سوريا ده چارا سريا پرسگريكا كرد خوازن بيقو من خواستك امريكا جي ده همان دمي ده آلية كي دنجي و ام دزانن يعني جهه ترکیه دناوا ناتو دا حساسیت او جبر رازی کردن ترکیه مجبور گلک گوتن دیپلماسی جی ورین کرنه آلیه جه کو قریبن ترکیه رازی بکن آلیه دنجی ده همان دمه ده کردن روجاوا یعنی سیستما کل روجاوا باکر روجلات سوریه ته آوا کرن او سیستم جی به گمان لبر چابا وره گرتن کو ده پیشروجا سوریا بیده شیوه سیستما سوری و برنگ بره بگمان جم کردان قبول کرنه یعنی افجی هم امریکا و هم روسیه هم دولتین کو دنابا سوریه ده بگمان و سبی حساسیت کردان جد برچابا ده بگیرین یعنی الگورا دیتنا من اشتکی نود گوتنا رجی مریدن نه بله باشه دکتر محمود ازورم جمتا یعنی پیکی خبات دبیت شکی نو دا خافتن جیمز جفری دانین دمه که دا کو به وی آوای زال و آشکره جیمز جفری بحثا سبروجا سیاسی کردن سوریه دکه یعنی بره دمه بره هر وها دگوتن امریکان دگوتن هم حوال بندن وانی لشکرین و مت پروژه نینن لهما دمك برپرسکی امریکی وها ببیجه برپرسکی کنها یعنی دوسیا سوری د دستوی دا دگره ببیجه وک هر سوریه کی دن و کردجی ما فی خوار گره یعنی اف تو چاوا دخونی لوی داری یا براستی آخفتن وگاک يعني تقول يعني ابناء خبره يجي خذ اولا جيمس جيفري وقت يقول بينها استراتيجيه امريكيه قال لك زلالي قل دايخ ياكرن
انه چارەسەر كرنا سووري تمامي وقتی گوبه کرن به تایبەت ما في مناطق دي تدهبه و به تایبەت ما في مناطق كرد تدهبه بس او البيت دي خويا كر انه تكليه بسري خل حال خو كرد به هبونا رجيم او سيستم كسوري تمامي تي دوار رمياري ده بيرنا تكرن ولا كرن او ناوی دی خویا کرن اجبوی بدی خویا کرن انو ام تخوازن سیستم که سوری دبی آماده کرن بگشتی و قلب جرا دای خویا کرن اف سیستم ها سیستم که فدرال تخوازی وقتی که سیستم فدرال تخوازن طبعا لبیدی کرد دوی وارد دیم اوید بیدی جس جمری بشکل که ان درکت دی خویا کرن تکلیه مرمیار direkt به کرده تنیرا دوار سوری تمامی ده نایکن وقتی که ام تکلیه دکن سر مجارة تمام يعني سر راس کرنا پشگریکا ملت سوری تمام پبره و به تایبەت البته کرد و علی کی دی به استاندن دوی مجاری ده آخرتا دیدش که کوک هاتا گوتن یعنی جیمز جفری البته دواره کی چما وکیلی کی افضلالی کر یعنی به تایبەت هم تمام زان ایرو ناکوکی گود نقبا ایران و ترکیه امریکا ده درد کبه به تایبەت امریکی سر قلق واري دبلوماسي كاردكن بيشلو إجرا سر والي لشكري حق زوردستي دنا سرد إيراني. بله. یک جوا واري دبلوماسي تكليه أمريكا بتركيا ربكي تركيا إيرو دولتك قال كي جرينجا أولا دناتو ده قواعد أمريكي برتي ده هنا وقت يقول صبت تشتك شيء بدنا قبا إيران دي وزبهور ناكم طبعا تشتك شيء به قال كي كيم جبه وقتی گوشتک چه بی گرک او قاعده امریکی دست بین پیکرین یعنی افوار دیپلماسی امریکی ترکیه را تکرین یعنی دانو استانتنا که دیپلماسی از بهور ناکم گونو شاشبونك تدها ما يزن الالي كي دي لي باش الدكتور يعني ما بس برسا من فرده او قال له جوهرتنك د خفتنا جيمس جيفري را جوهرتنك ده هالوسط امريكا ده هر اللي وكك بخبات قوتي هر هالوسط كجكفنا امريكا ده يا وتشتكي انه تدنينا نا يعني وقتی گفت الواره دیپلماسی و رمیاری لمیزنی تگو هرتنی گرینگ تیز تونن لمیزن ایرو شانک امریکی بریا درو شانک امریکی به وقتی کی کردی ده هندروی سوری ده کردار درونی سرواره چلو حرم کرده حرم آرام چلو به آماده کرن و تید هاتیه گوتن انو ام ترکی ناخن هندروی ده لویدی وقتی گوتی به حرم کردی درونی دمک گونو تکلینا پیرت که حتی گوتن که دوی هر دوی ده گوتیا انو ام تکلینا رمیار به کردار بکن از باور ناکم افتشتکی نوبه طبعا امریکا لوی داری لکرداد میزینی بشی هری کم تکلیه درجلاتا ناوین ده گره کم وینا خوشک بزن بین یعنی بس نگو انوی دفش مافی کرده بگری از باورتم خباتی که لوی داخل کردن از كدوار كي دبلوماسي رمياري ده از نابين تشتكي نو ولو اقفتو اخفتن بشكي جوهرتن يعني وقت قوتي بهتر زلال هات يكرن بس از نابين تشتكي نو يعني وقت دو ما يزيني سربش جريكا ملوت سوري تمامي ويا كردي دناف ده جوهرتنا كز نابين باشا كيكي خبات يعني نهاو ايوا و هر چند يام دبيجن يعني ونجي دبيجن تشتكي ننويا لهما اخفتنك وها دفي دميدا و جريدانا تشارانو ساوا وكو ام بيجن كردن هزن كردن لسر عرده بتشارانو سا بكاتين دين سوريا وكو هر سوريا كي دندا وها بدلساريه كالجمع تشيناكي يعني بهيفيه كالجمع تشيناكي واوقاس خبات كريه ون روبرنا برفره لسوريا كنترول دكن يعني وهونو تشارانو ساوا و بكاتين كدنا سوريا اللي جهه كي كو قال كار نكري يعني وكو نمونه وكو درزيان وكهف بيتا قبول كرن ناف سوريا ده؟ نها بيقومان ام وكا كرد بروجيه كما شار سريه دنابا دهندرو سوري ده هيا يعني حمي كاتين دنابا سوري ده بشيوه كي ديمقراطيك وقاربن دجيانا كهبش ده بهبره بجين دنابا سيستما كديمقراطيك ننابندي ده يعني قابكم بحثا بيدكن ناوي واتي يكي قلق كريا يكي هندك كريا يكي يعني بآلي كي دك شوية نا ام دويدا ام استراتيجيك لدنرن و سوري بشيوه بري هوتي مشاندن بشيوه نو و چاوا همه قاربن هب كاتين دناوا سوري مينا موزايكا كي جگلان جي بكاتيان جي جواكان و جي مذهب اولان يعني اگر بشيوه يك
قومیت، یک زمان، یک آلی، یک پارتی وره مشاندنه بگومان اب ناکوکین هی و هین کورتر ببن و هین پیش کبن جبر وی ام وکا کردین روجاوا به تایبتی جی پیده ام لیدن رنکو به پیکاتین دناوا سوری ده چاوان حال باکور روجلات سوریه سیستم که دموکراتیک سر اساس خسریه سر بنگاه خسریه دموکراتیک کنهات مشاندن هر پیکاتی ناسنامه خو زمان خو حمی آلین خو تیده دبینه و به کسایت خو تیده دجی ev mînaka ke biçûkeş bo Sûriya pêşa rojê jî ber bê gava ku em lê dinarin na bilaks yani em ê kêfxweş min gava Durzî jî û gava Türkmen jî û gava Aşûrî û Suryanî jî hemî mîna Kurda mîna Ereba bikin heqê xwe û ev nakokiyên dîrokî ku hinek aliyên şofînîst aliyê qewmî ku dixwastin vê bikar bînin heta niha bikar anîne jî بله باشه که خبر تشتی تدویجی گلک باشه وکو پرنسیب گلک باشه لسر عرده هون شردکن هون قربانیان ددن لیون سر آستا پروسه سیاسی لسر آستا جهانی هون ناهین پجراندن و رنگ آخافتن امریکا جی یعنی کرد و وقت د چارچوبه سوریه دا دیسا لیوگر او به پروسه جنیو که هون جه دورن یعنی هون چه قص خود ببینن که هون دناوا سوریا که دخواه ببینن دم که دکو او سوریا اون بحث وای دکن لجنیو و بتا چهار سر کردن لگور که امریکی خوشی دبیجن و هون جه دورن. بگو من که صالح یعنی پرزگریکا کرد بگشتی نهیسانه چهار سر کردن و نهیسانه یعنی ویتو این لسر چهار سر کردن پرزگریکا کرد بگشتی هیا. يعني أبجي تكوشينا كم مزن ودجوار شهر لازمه كو مقاربن وان فيتو بشكينن و دچار سركرنا برزغريكا كردا هول بدن كو دبلوماسيكا خرد جارسريكا معقول وحمي آليان راضي بك كو مقاربن بهبرا في جارسريه ببينن بيغومان اگر كو ملي بنرن دروجي آبادا يعني د سوري ده دبكو پرچه هري بچوك يه كردستان به و هین زورتره اوری دیتن لی تجربه همه اوان 8 سالن در باسبوی خباتن که هاتن مشاندن چه دوار عسکری دبن چه دوار دیپلماسی دبن چه دوار جواکی سیستم دناوا روجاوای کردستان ده دناوا سوریه بگشتی دبن تجربه که باش و بربچاف که کاری به پرزگری که ده هندر و سینور سوری ده و همه حساسیت آنجی و حساسیت ملت کرد جی دبر جوار درباس به گواره چاره سرکریم به شیوه کی معقول. بگمان حتی نه گاونی باش و گاونی خورت دات نابتنه از نبوه دیتنه رمکو یعنی عالی عسکری تنه دته قبول کردن و کرد عالی سیاسی ده نه قبول کردن بگمان به ما داوی یعنی گل گوتن رایدارن امریکی جی وین اوروبی جی و حتی رایدارن عرب جی هبون جبو چاره سرکرنا پرزگریکا کرد کو بشوی کی دموکراتیک وری چاره سرکرن و کرد جی خود جنیو ده بگرن و گاو برای کی خبر من از دیدم گاونی باشی تنا ما بس من نگوت و ناین و کوریفبری و ناین قبول کردن بجم هن آماده لجنیو و جنیو جی و کو کته خویار کو یعنی چارنوس سوریه و جنیو لجنیو بیت چهار سر کردن لگور کو یعنی جیمز جفری جد آخر دانشتن خواه کنگریس دعینی و دانشتن ده جی گوت کو او يعني بروسيا جنيف دفي چارنوسا سوريا چارسريه جي سوريا ردينا ولغور بريارا 22 بينجو 4 بيتا او كرن او جي هون جي دور هر حال دكتور محمود تدبيجي صالح خازم بس لي زياده بكم يعني اگر بكرتي از بچن جم دكتور اگر جنيف ده جي نغرتي تن فيتو تركيا الهمبري في هاتيا بكار انين جبونا كو اك فيتو ورش كيناندي جي بيغومان هولدانن دوستن کرداجی هولدانن دوست سوریان جی هولدانن ما وکا پارتی جی وکا کرجی بگشتی هولدانی خورتن کرنه و کی خبات شخ عین نقاش مجد في درباره ده يعني اگر امريكا اليجريا سياسي جوره دك باوكي راست الراس ووقت و تركي جي باشكوها بخا وبه لا بدار زوري هون بشتار بنجبر يعني جفيش خو ام في مجارينها نقاش دكنا دكتور محمود تدبيجي دما امريكا ببيجا
دبي برسجريكا كردين سوريا يعني ام بحث كردين سوريا بحث هزن كردين سر عدد كان آلية انا كسي هيا اللي رولوان هي نر بربتشافا تدبيجي بفيراغ هاندني يكسر امريكي دبيجن يعني قد بوان نخم برسجريكا كردين سوريا درباري جنيف ده از بحثكم كاك ميدنا كاك خبات اشتغالي كير بس مخابن وينا طبقين سر مسألة كردا وعربا ودرزيا وانا سر بشجريكا سوري تمامي بو اف اخفتناها تمام دهندروي حرما كردستاني بتيبت هاتوانا آماده كرن و امريكا پشگرتیاینا دبی وریده کربانا هنگی دکاری بو ناب دولتیجی که خو زوردستی که بخنه سر ترکی وی دیگه گو دیجی وانا گو دیجی گو آماده بو بانا دیجنیف دا کاری بو زوردستی که دیپلماسی سیاسی رمیاری بدن خویا کرن دورده بس مخابن يعني دولت دیجی کردا هرتم دانا خویا کرن انه هیزه که بتری ایرو دهندروی حرمی ده او یگو پیشکش که او ناج که يعني اغلب واناجي ناراضي يا امريكي دفرد لاواز بو اخفتنا ناج برولوج كي ميزاني حتى رجائيري وقت قلت تكلي رمياري بير نكرنا جبرغو انه او تكليه بنا دولتي ناتر وكا اما تركيا دبي خرانكي جبر وقت قلت دخيا كرند بيجي تكليه برمياري بهزكا وامجي ناراضي نتكي بس وقت قو بيدي وانا اداره ذاتيه مي بيجن قلت كليب هزي كردي تمامي دير كربانا واركي ديمقراطي براسي وكا قلت دخيا كرن هنجي اخفتنا تركي كيم هنگی امریکی بهتر گرتر تبون دکاری بون وانا پیشکش بکن دی جنیف دا و بدن خویا کرن که هیزکا بناوی ملت کرد تمامی تی آخافتن نه هیزکا یا گو کسی یا مثلا ترکیه جی ناراضی لویدی ناکوکی جمعه شاشبون جمعه نجم امریکیا نجم یه دیجی مثلا ام یه گوته کلیا مرد کی امریکا لویدی دواره دیپلماسی دا دولتك امبراطوريتها قالك جارال برجواندي خد ميزاني بيشيا حمي ملطي الدنيا تمام وبرجواندي الفيدي حلف ناتو ريا يعني تركيا تبفت نبي تيرو دولتها دوا حلف ناتو ده هم دواري ابوريدا وهم دواري لشكريدا وهم هندروي هرمك يعني رجلات نافيدا قالكم هو فيت با تشكيها برشا ديني في وقت قلت امريكا فيت شيها بيشكش ناكي بتيبت البرجواندي ياخذ ميزاني بس باش الدكتور يعني حال برجواندي ده حر وقت بجهه كي هنا برجواندي عندك جيران ديار عندك جيران فشارتنا لامريكا عندك هالوصل السوري ورقرتنا يعني وكو نمونه امريكا قوتيش كردان خوستيه كونيزيكي رجيم اسد نبن واجر وقت بروسيا جنيفيجي بريفا بتشا ووقت رژیم اسد هيا ورولاويجي هيا يعني امريكا تشاوا دي كاري تروزيتي خا نوفينا ورغرتنا يعني جي امبيجن غارانتي كرنا ما في كردين سوريا ودعيني وقتها جي دانو صندل الجل اسد بكن كاك از باورتكم امريكا يعني وقتكم هو زي اخفتنا امريكي دفرت قالك زلال امريكا التجاره منب يعني وقت قلت برجيم ربكي ند كاريو طايد انه رجيم قبول بكي هرتمش داخلنا داخوازيا امريكي ما يقول انه رجيم لازم بيغارتن سيستم بيغارتن مثلا بلكي ما حس كر بريا ده هيبا هات اخويا كرن جوتن جو ام ندجي يعني جو معنا بشار الوديه وقت بيرد كاملا ام توازن سيستم بيغارتن نبكى ساعتيا بشارة يعني حكومتها جو إيرو مثلا سر رجيمية أو خوازن سيستم تبي قارتن يعني سيستم كلا مركزي سوري خوازن بكنا سيستم كا نمركزي فيدرال هندرو ده أف يا جو أساي وقتي قفتو جو بير بكن دستور كدين دستور خوازن أساي كد سيرفي بنجه خوازن بير دانين أصلا قفتو جو وانا أمريكية وبروسا وقتي جو تكرن فرانيا هنا سيرفي واردي آخفتن حتى جارك روسياش كي جو أخي أمند جوينا جو بشار صباحري أمريكية ليفا جران تبيرامه أو اشتغالي هاتا كرن جو ام نب هبون نبونا بشار البيتي هبون نبونا سيستميا بجي وقت جو كردا بيشكش ناكن لبيدري نقول انه كردا سيستم سوري تمامي دافيج نا او تخازن سيستم بي افيتن كرد باشا كي جرينجد فردا
نقول تكليا بالحالي خب كردار بكن صبا بدنا خويا كرنها هم تكليا كردار كنت خوازن دولة كردي آباكن بله دكتور نقدر داي بسوريا كرد بشكل جرينجل سوريا اللي هما هبونا وانجي جريداي ديسا بهبونا أمريكا يا لشكري لسر عرضه كو نبس لنوفا سوريا لهرمه وحتى لامريكا هندك هس هناكو مترسي اخوا دفي درباره درد برن يعني فكشينا امريكا جي سوريا مايكل ماكول يكجي كونغرسمان كوماريا كو باور فكشينا امريكا جي سوريا و ريج تركيا رافكا كو هزن كردي لور تنبكه in terms of I think وکشان تمام امریکا جی سوریا بکاره کی باش نبینم مدید چل عراق چه بو جبروی چند گرکه واتا جی شاشتیان خوین دیرو که ور بگرین وکشان یان والهیا هزه بتنین آرامی پیدا دکه روسیا و ایران و ترک دبری ویران دکن به دوسه ده کردا دائرن و خودت زان ده چه به سر 2000 جهادیان گرتی بیتن به باوریام او ویرانیه که تمامه بله كاك خبات يعني اف دنج كونغرسمانك بوكو كونغرسمانك كومانيكو قال لك دنج وها هنا يعني ايوه مترسيه وبراستي هونجي دفي كذا بترسن كو تركيا تاني خطره لسرويه صبا رجيم نبي خطرك وقت تركي وجبلكي جي ماسترجي يعني بيقومان ها رولا خطريه هري مازن تركيا بليزه يعني او رول دهرم بقشتي اللي ديجي كردا تركيا ورولابيت يسر خو ورولي بحمي هزا خد ماشي ابناء واتيكو نرجيم ونجي ايران نما ترسينا لسر كردا نا اوجي دهمان دم ترسينا وهول ددن برجوانديا خبيك بينن وكردا بي بار بهلن يعني بي ما بهل ليت آلية تركيا دجبركو تركيا دولتك ناتو تركيا هم دناوا يكيتي أوروبا ده هول دناوا يكيتي أوروبا ده جي بقري دولتك هرمي مزن خديهزا آل دبلوماسي ده جي تهكليه هم بأمريكا رو هم جي بروسيا رو هم بدولتين أوروبية خورتن دبي رخيدة يعني دبي هلا دبيكو يعني تركيا جهر دولتين دن بيتر خطرية لسر كردا بقشتي شكل ولسر ديمقراطية منطقية بقشتي شكل بالكو اگر كرد ده هرمه ده نگهن ما في خوا او ما في ديمقراطيك جه سوده ور نگرن و هر ورن پرچخاندن و هر ورن دور کرن چه چاره سریه بگومان افته و واته کو دروجلاتا ناوین ده تو پرزگریکی دن چاره سر نبد نجبر به اگر 40 مليون كرد دوري چاره سریه بن از دوی بیرو باوریه دم کوه شاقه دولت اوروپی یعنی دولت روج آبا و چه روسیا دبه چه امریکا دبه چه جی اوروپی دبن چاره سرکرین پرسکریکن هر میره نه آماده نه جبر به ام مدل دموکراتیکیه کو قریبن چاره سریه چکن دروجاوا ده وک میناک لبر چاوا کو ام چاوا دکار نزیکی بن لی ده همان دمجیده ترکیه چه قاسی خطر لسر به ديمقراطيه هرمي زي بيش خصنا باشه كي خبر يعني ام هر چندي ام بحث تركيا بكن و بيشروجا ام بيجن سبروجا سياسيه كردي سوريا بكن ام نكارن اف اگاهين دروجان بريدا دوهدا هاتي راگاهاندن درباري راگاهاندنا او جلانيان بانكا ريبري بككي عبد الله او جلان كو اف جرافين خبرشيني برشيبوني بداوي بين وهندك شيلوفا كارد يعني وردگرين دبيكو رنگ ببا دسبيكا بروسيك سياسي دنافينا حكومه تركيا وكردين تركيا دا تلبيجي افيك شقص باندورا خو راس لسر روشه سياسيه كردي سوريا بك يعني بيقومان اگر چاره سرکرین پرزگریکا کرد باکور کردستان ده یعنی دو ترکیه ده بگشتی یعنی پیشخستنا پروژه چاره سری دور ده و راست باندورا خود لسر روجاوای کردستان سر پرزگریکا سوری بگشتی بکی جبرکو حساسیت ترکیه لهمبری کردان لهر دری هنه اگر ده هندوری خود به پرزگریکا چاره سر نکی و دجدر بشی ری ندیکو چاره سر به حمی هزا خود هم برمسکنه او جلان کسایت کی کرد کو خودی باندوره که مزن لسر بشه کی مزن جو کرده یعنی او جلان عالیه کی دجی خودی پروژه که چاره سریه
روجاوای کردستان دژی ام دبینن یعنی خسریا دموکراتیک یک پروژن اوجلان ام دبینن کو چاوا دکاره چارەسەریە چێکە یعنی دیدیتنا من دا اگر ترکیه بخوازه جوه تنگاسیه درکوه بخوازه جوه حساسیت جوان جوه بوریا تنگ یا نچارەسەریە درکوه پیوسته بره خواه بده کرد ترکیه بوان را چارەسەریە چێکە کو ایگو لگال دناوا پارلمنت ترکیه دناو سیاستا ترکیه دا کار دکن وکه هدف دکاره بوان را چارەسەریە ببینێ دکاره او جلان هەبدیتنا خۆی داوی دەچی بێگومان داخۆیاکردنێ و ئەز ji بۆنا بێ ئامادەمە ینی ئەگەر di Sûrî jî de werê xwestinê amademe yan jî di Tirkiyeyê bêguman ji xwe ew li Tirkiye dimîne çareserî jî wê pê revêj vegot لحر حال كرد سوريا برنگێکی ژرنگانە بەحسا کوردên ser erdê û rêveberiya xweser û bi taybetî partiya we partiya PYD dikim yanî tên girêdan bi PKK ve PKK jî di nav em bêjin di lîsta cîhanî da nav lîsta Amerîka Ewropa de di nav rêxistinên terorîst de ye Diktor Mahmud yanî di James Jeffrey nûnerê Amerîka bû Sûriyê di aynî axaftina xwe da behsa vê yekê dike dibêje سروک امریکا دونالد ترامپ آگاداره که یعنی ام بیژن هنک جناب هیزن سوریا دموکرات هر حال او بحثا پیاده دی که گریدان وان به پکک راهیه یعنی اگر او ویا خفتنه دی بیجه تی واتای کی کو مهایا مجوی کی هيا لانها ام سر اصل اشکری تنه ودکن د بيجي افيك خاص باندور د سر پیوندی امریکا با کردن سوریه را و پشترا پشتگیری اوان سیاسی لسوریه براستی پشت گرینگه گلک جارا کرد به تیبت سروی سکنی انگاره که پیده اوری گرتبانا لبر دولتی گودیر و دیجی مافی ملت کرد به تیبت یعنی ترکیه الپیشایت خویا کرد و رژیم بشاره و حتی ایرو اپوزیسیون سوریش که نکیمی ترکیه و نکیمی رژیم دیجی ملت کرد سکنی به تیبت ویا ها دخنه پیشیا خود سکنن بوی نوی برجواندیا امریکا خوازی و جیمز جفری دوی وارده برجواندیا خود پیشیا ملت کرد بین یعنی گره که بزنه اینو صبح وقتی برجواندیا امریکی بخوازی گو دفش کرده بردی دمکه کندوی کار بی دفش کرده بردی وقتی گو برجواندیا بخوازی ایرو برجواندیا امریکی خوازی کو تکلیه بلشکری کرده راه ایرو با امد بهور دکن دم آوری ده هک گفتگوی ویناد نقابه ایرانی ده خوش نچو و ما دویت استانگیه ده هیا بهتر آیکاری که لشکری به ملت کرد را بکید هندروی سوری ده هندروی شرقی فرات رجلاتی امین رجلاتی فراتی ده بس لبیدری گره که ام خوشک ما هایش به هبانا بری دماکی دا جیمز جفری ایرو ابا خفت نکربانا بده جارا هرما کردی را هاتا گوتن اداره ذاتی را هاتا گوتن شپیدر گوتن گو پشتی گو على الاقل پشتی گو تکلیف امریکا را کرن گره که گاون هاتمان آویتن هرما کردی هاتمان خویا کرن نو بر پرسیاری ملت کرد ایرو وینا پیشکش دکی نه پارتی که تنی یا گو ایرو وکه جیمز جفری هاتیت به پارچک جی مثلا به پیدی رگرید پیکی رگرید آیا معنا اینا حسدی خوازی البیدری ببیدی خویا کرن اینو نکردن انه بهتري ونا عربي كده انا بين هاشتغالي كم قوتم جو حسدي وقتي جو في او ار بي اواكرن قزنجا ملتي كرتي دكيما تبي تنبي صبح وقتي جو هرما فدرال بي اواكرن وامي بيجن هرما كردي هيزا كرتي دنا اماده بي فدي جو بيخو ياكرن هكا جيمس جيفري افشغاليها زياده كر واريكاي باخفتنا دي تركي ركر لفيدي معناتها ضربات الكردات كبي يا اما في هيزنا كردي دي دوسا بكرن يا اما في هيزها بدنا خويا كرن وهي ملتي كرد تمام هيزي ديجيتي دا امادنا نبس بيدي بارچك جبيه هات باشه دكتور از وان خمت بب جم كيك خبات يعني براسيج يعني دكتور محمود جيد بيجي وقال لك شيروفاكار دبيجن يعني هون بفي اواي يعني امريكا واي بريك اگر باوكي نهيني اگر بسركرديان وقت بيجي ناف درين باش درين گرتي دا بورا دگوت يوروب باوكي اشكره ناوا كونغرس بيجي سروك امريكا اگادارش في پیونديه چما هون سينور كيش في كير داناينن كاك صالح بيغو من
يعني ت جريدان اورجانيك ين بيده بحقيقه تننا امريكا جي دزانه اوروبي جي دزانن وحتى ترك بخوش دزانن بي ليه برزگريكا كرد اگر بكارتينن وهول ددن في بكن اصلا اب مساله برجوانديه بگريدايا آلیدن اگر ولو تی خواه کرین کو والله پیاده به سر خواه لناور روجاوای کردستان ده کار دکه نه 19 پارتی و ریخستن دنجی به پیاده را دناور ریبریا خسرده نه هم کرد و هم عرب و هم سوریانی جبر به برجواندی سیاسی دن خواه کرین کو اگر وی تکلین دمن پیش ده به کرداره یان جی بر ریبریا خسر یا کو در روجاوای کردستان ده باکر روجلات سوری ده چاوا بمشین لگورا برجواندی سیاسی نه لگورا ما yani em vaka partî dibêjin ti têkiliyên me miş her kesî jî re dibêjin û li ser erdê jî xweyayiye ku ti têkiliyên me organîk bi PKK re tinin û ne îro hene ne te hene ne sibe jî şê dibin her hal kekê xebat axaftineke baş gelek bas tamam bikim kak Salih kerem ke wexta me kême belê aliyê din heye ku yani projen o cenan xwedî proje o cenan em ne weka rêve weka مفكركي وكا فيلسوفكي وكا باشا كي خبط نرينا تجيش تزبشم ديتناوي دغرينا مش وي علي دغري دكتور محمود تدبيجي تاثير افغرجين نافينا ايران وامريكا دل سر روشا كردين سوريا باوكي راس راس هي اگر تو كرتي برسوان بدي آگاه کوی تاثیر آوی هبه هکار افنا کوکیدن قبا امریکا و روسیا دا بردوام کرد و هکا زیده گرتر بو بتایبت از میزین منوی آریکاری که گرتر بکردار بکرن و مافی ملت کرد و بهتر در که سر میدانی از وید بینم و بتایبت امریکی ولوی دی کار کی دی بکن از باور دکم انوی ضغط که برد نصر پیدی و حزب کردی تیج که آماده بکن دروی خدا بله نرينا تجيش دكتور ببورنا مدقين داويه دما برنامج خو دكتور محمود عباس شير وكار سياسي ولايات تكساس بمرابوي رزدار خبات شاكر نوينر بارتيا باد لألمانيا تجي ألمانيا مرة بيجلكس باش وبشتر بنا و بينر هجال فرام دقهن داوية دما برنامج خو تجاربي أصلاح دميجر خاطر خواجات خازم وبمين دنا خير وخوشية